Kaunti ya Kisii se omubasore rabor kwa baverebe school yoboroso ya St Patrick's Mosocho yogotoka se ward ya Bugusero bunge ya Kitutu Chache South se kaunti ya Kisii nigo babwatene wasumba sokano mubwe para chinga kyo masiro bogima bwa ya bwabo okorobekano gotindi nigo kwanyarka bokwane kiwa sensemeyo asaba menyi barongoro baesokya nako tenemero berio yobosombia se pareyo asekeribe murunganirie ogotabwatiko kwa machika se chinseme cyo nabego sabe serikali nikyombekiri KNTSA nabo igabanyanyimba bari bapara bane kebunanko beka bare emeroberio yogochya kwane kyabune mibasokano bune yiga nechigo keigwa buna gotomanyo muri kito dipon asanya ase pare nene ya Kisii Kisumu highway obosombi nigo bwatenena gwetania chinsa ibere aya maiga yaborokirwa babere beskuru yoboroso ya St Patrick's Mosocho konyora omubasukano chingaki oyomo abakagusiri boguma bwaye abwabwe noyonde kominyokirwa goche sinyagitari ya Kisii Teaching and Referral ase agendrete kurwanirira obogima Renge koro yugi stonge watatu sepi kipiki tulikuwa tumefika sipi gari na renge kwa bateke ya Indomie nero yache yakawana babere ngo bateke sedenge speed yakawana babere oyo moko instant rero babesaya no mwana abatu miruwe igababere tisale oja koimuke mwana koimuke nenda ko kaobyare kaorere nabone tisale cyabwate yani okonokorera kanenese imatinga kiyo abaibori abo barengenekerira ndekenene nigo bono bamuchya oborendi bwe skuru eywe haso gutatambukia abana asepara anene asekegoriegeke etu atebe kuga ntubwata abana ntubuna abaibori ntubwata abari kinyoma chito tukatebuna St Patrick mbuya gokori tukateba mbuya gokori kinera ngisera esera amigo tukatebu socha nara oro gutambukia abana ndoraka ro mate socha nara ore tukareta abana bono socho yobo kama ine taru tangu tamukibana tumana ki ati socho tamukiri abana muke kwenderi ko na stop ndo korana onye igo akiserikali eturarese ngaki ngeta gotamukiri abana watchman chitokega igachigo tamukia abana para shule yote kwa barabara rasime watchman yatamukia abana agayeli berera litindirio kungsanana gati ya bamenyi bensemeywe n'abanyanyimbo omwemusie bwe wodi ya Bugusero nigaikirana asaywe chingaki aendana orobotioro. Kwa niaba ya watu wa Bugusero nataka kuomba ya kwamba ni vizuri pia tuhakikishe usalama ya watoto iko sawa. Ndio tuweze kuhakikisha usalama iko sawa, tumeomba ya kwamba ichukue muda mfupi kabisa tuweze kuwekewa pumps ndio zisuie ile speed ya maroli inakimbia hapa. Jambo la pili tunaomba ya kwamba shule ikiungana na maneno ya education wahakikisha wameweka zile signs za kuonyesha ya kwamba watoto wanafuka hapa. Na mwisho hiyo sasa ninayasema kwa niaba ya shule wahakikisha ya kwamba watoto wakifika lunch time ikuwe ya kwamba kuna yule anafukisha watoto na kuna yule anakaribisha watoto asubuhi wanapoingia shule. Keri abale batenerete sekta yoborendi imeye sub county ya Kitutu Central omo OCBD no mo DCC nigo baikirana asaywe asokoreta omorembe kinga kibali eira yogo chikurwanerera chia matechi gacha nyorobo kongu eli banyole oboene bwabo. Nimesikia yale mlionena na mimi nitashughulika kuwasiliana na watu wa Kenya kusudi tuwe na signboard pale ya children crossing na pia tuwekewe rainbow strips. Na mambo mmeongea kwa shule, nafikiria hiyo tuko na wale wanahusika, tutaongea nao tuone vile inashughulikiwa. Unachunguza maneno hii ili hata aliyeaga aweze pia naye kupata haki. Yes. Kwa sababu tayari ametuacha lakini haki yake mpaka apate. Maana kuna mama, kuna baba, kuna ndugu. Chingaki egekurire gotindi kya botukirwe ase pare ya iga kobekerwa chi pumps nabo igo chisaini jiri chikoro kya ebimanyerero bye chiskuru Ripoti ga taseni kya ukya gatembe kuruiga se skuru ya St Patrick's Mosocho eyere mbarabara ne pare nene ya Kisii Kisumu highway kutoka imeye bunge ya Kitutu Chache South ile tania ne nkoro kwa dipon asanya